Jesus. Resurrection.
Hallelujah. Praise God. Ya kone ya benina. Oh. Raduna jia tata. Oh. Onna dia ko. Jesus. Ano dia ba. Oh. Akwa nyina mu. Oh. Papa ne kura ya. Jesus. Utra ka mu a. Unnim de wo wanim. Nanso na ode wakọ no ode waba. Yenim de wo yenim nti bibia timi si okwa so. Ebinim timi kọ omumedu. Tibre bia no se okọ na utimi ba. Oh. Aseda ye Awurade dia. Jesus. Animonyam so e Awurade dia. Jesus. Osori yi mo no yemfa wona oso asene no ntudwa kakra na yento edwumadi no so. Do say about mesa in capsules and I'll show you more. You may dare to say, you're the bro, ministries of the gospel. Now, Omo, Takwa Melku, or Fair Shoe Road, no, a Kwana, so no more. Do say about a radia former show. Ma drew away, you know, a saya debris. Be our problem with a friend number we at the Sahaba. Obejo so na radio phone so abwa 05551105 501 Edusa Heba mixture and capsules 0500110115 0500110115 and at 055 7009822
9825 0557009825 we Edusa Heba Mesha and capsules when I saw Jumedi Yasana Yade ministry and mysteries of the gospel no ebro and ne enumre ukwada enumre bia yawaha na yeboa mane se bremuno baby a obia freunua na bonamane na ontwempre TV na urade be faso amana yishira bebre amen enumre nyamsem ameno cheno matudin God's expectation of you onyankopon ehwe niam bi afiri ho na niam mienu pa na meka ho asem niam nyame hwe no edoso ba niam mienu titiri we pa ana nyankopon hwe firi ho no hye odasane bia awurade do abewi ase awti asase we hye no nyame hwe firi ho de ka no ye behwe ewo Psalm 91 verse 14 to 16 echenyam sem titi awani agina so ne abompae eya semwa nipa dodo na enim sa asem no ye tade bompae bebre ba me yimu fa ba bi kakra bi na magina ne nsem yenu bi so me baba mu kakra bi na fe agina so ne abompae God's expectation of you na oken kan brofo no e kan ye pa ma me pa oken kan brofo na verse 14 no Psalm 91 verse 14 no or say because he has given me his love. Because he has given me his love, I will take him out of danger. I'll put him in a place of honor. Because he has kept my name in his heart. Because he has kept my name in his heart. Oh my God. When his cry comes up to me, I will give him an answer. I will be with him in trouble. I will make him free from danger and give him honor. Verse 16, with long life would he be rewarded. I will let him see my salvation. Hallelujah. Amen. God's expectation of you. Me person tumri kan o kenka atwi ni maye ame bon yo mamienu anyankopon hwe firi ho na wo de atuanamon ebra yewumi awie ebremu yanko ejinka David ajomto e de okono ba ko nchemu du na gosi dunsia asa o fa me ho yi oh mejew no God mema ne so say woni midin 15 no osufre me yes na meje ne so me no betena ahohia mu meyi no na mahye no edimonyam 16 say mama no edi nkwatre ne amen na mama no ehunu ne nkwaje hallelujah mama no di enkwatenten amen praise the Lord hallelujah God's expectation of you and you may already adi nanuma sama shemanum sama nkantere obi a wotie me no hwe say onyankopon hwaniema mienu bi afiri ho ewa kenkan sema ye kenkan emu endiema mienu nyame hwe afiri ho no de dikai aye his love. God is expecting his love from you. O hwani do firi ho enyuma o peja aye na ne ye to no ne muodu ba de nyame hwe firi ho da se ne bia ho ne se obedo no bedo urade you can Luke chapter 10 verse 20 says now Obiana Yesu busa ne mransem de onim no okutui wasi for wakumi nyina that is one of the laws in the books of the Old Testament emrano ba ko di mu pa se wodi wakuma wasi do urade unyankopon free wakuma nyinam no kra nyinam watwere nyinam and wa hodi nyinam so God is expecting somebody to love him nyame o pepi bia free odasani bia ho se odo odo a wodi do nyankopon no enye wa no keke ana enye wa taade ade be se demo de nyame pefiri ho
ani odo a efiri wakoma mu. God is expecting your love. When I don't know, na odo. Bible say ebra woman enipa to nitidi asene onyankopon asa. Na ye no kura so. Enipa to nitidi asene onyankopon asem. Enti obi ahwese obe yusuka obetena fie papam obenya duane papa di enti enya nwanwa se nipa enam kwa bia so epese wonya no ho efise nipa do nyina akosiniama afa na nika na nipa timi di hoahoa no ho me fie nie me kan nie me jepadie nie Sanioma no ene nipa do akoruam. Bible say me mu amane se. Don. Ye nyame hwefiri ho no. Se obedom. Na do a wodi do wurade no eye wakoma. Enye wano. Se Bible say omane di wano fofo ne di awurade ni. Na so wakoma de ahwekwa chirichiri. Ube biya wanu akasa udo urade no wakoma ni akire. Eti ye oni pebebre ena tia so dem. But omo ne ya nche so omo do urade. Jesus. Anu to for se me de makoma nyina be do na mahwemo yi. When urade hwe firi ho, God's expectation of you. So udo urade ya. Udi ni die ma no. Obia odo urade bia oye die nyame pe. Obia odo urade onfa nyamsom ni agoro. Obia odo urade onfa na bra bon toto na bra base. Ommo bra bia se de ono pe. Na mom de odo no no ohunu mabo no. Jesus. Ane obo brande se na ni monyam. Amen. Amen. Urade se men kan tell say Don for kuma don for okra don for wadene don na for ho de don Komdodo awurade de wo hwehwefiri obi ho anwumre ni se obedo no onpehia firi ho efise se obi ade ne kra ne ni badua ne ho na ho den ane na tre do awurade ama ehu nyame wo nipa no nyame tumi dadi Jesus oda brabo pedi oda subam pedi oda nyame suradi anumre urade mu ala don wati amen amen dia to so mienu ni say trust in his name. Trust you dia urade wafru won say obedi din na di oro ore be shedin mu say din we nku a was say Jesus odominti mejew me no betra wo hiam na mayi wa hwe no afri sa woni medin ediebe na woni mo wiase ye odiebe bre wo wiase ediebe bre aba akọ wo wiase ba ye odiebe akọ bi wo ha
So Bodina, a Joan qua Jesus. A dinner Jesus. Hallelujah. William already. Bible say, wait to know Nyankupa Manoso. No money, dear. A brood in us. It is a William D.B. And you may be comfort D.B. A brood in us. Jesus. So apart from Jesus, there is no other name. No other name. Put your trust in that name. Bible says, "Binim can fall upon ko, binim can fall tiasienam." Na ya you be come for that didi. Asafo rade, ni didi you be come for. So didi ya kate o say na wemu na wasofo. Any assassin, any assassin, Kotodun na Bekoto, not a Temen na Pamakase, Yesu Christo, and Yeradi. That is the name. Put your trust in that name. And Radi shall say, Udu Rebesha said in him, and yet dear for Frobia. Ebinim Bodibi, and you are Murishim. Ebinim Bodibi, you are Hotuso. By Yasudia, Kabasata. If we set when the meeting, and you went there about vampires here. But my castle said, what to me yet in Uncle Paul has obeyed. What do Wakuma bed do ruddy? What do Crab do ruddy? What do you want to bed do ruddy? Hey, now do I want the do ruddy? Me catch it say Bibi Bessie. So to me, and you may be a rather menace your life. You can't have us here. You're back. God's expectation of you is expecting you to love him. Or else Wakuma a bedono. What do you want in a bedono? What do you want in a bedono? We know ready refru on Pepibia. The Tosubion said, God is expecting you to trust in his name. Or else say, Obedini dinedi. Nenye bia say edi ba koped wo dia mai. Edi Jesus. And if you are able to fulfill the expectation of God, say the nyamere onutimi ya. Wo di akoma do. Now the what drink na do urade a. Now di urade din no wo di ho to di ni so a.
Osimen can tell so obejo. God will save you from danger. Obejo. The those who be on say obebo hoban. Obebo hoban. He will protect you. Hallelujah. Obebo hoban. Se wonim din na se obo din na. Jesus. O se o frana obejo so. O frana. Psalm 34 verse 17 say Otini ni tie. Ewrade Jesus. O jini free di osuro nyina mu. Jesus. Otini ni tiem. Se wonim dia na se o tiem obejo so. Obebua o. Dia to so bio ni se se wonim se dia Awurade mama on kwatenten asase so enkwa e de tena se wose na mema wadi nkwatenten amen if you say obi akodi di bi dia to no ho so ama nansen am say be 3 days ago obi di nkomo saka wafo yi ene wona ojejeje enuro epesika ya apeja ama brana omre to no so no omaka chansa aka be 2 days sikana okodi ye ni nyina obedwane agya ho ana nye no keke eni o mese di nanimu asom na ehu basadi wedia wose obema wodi nkwatente amen woni mo ready di ye kanfo Yesu ama ediya odi ama efiri soro sasa di ni nko a ene nipa be faso no wanya nkwa de to so bi on se ubenya nkwa je ubenya nkwa je ma okra se ukoti Yesu dia wonya nkwa je obabia efise wiase we ya da hono etwamako ewiase etwamako ewiase pentemo twamako na de oyonya nkupa padia no bible so obetena oda sa odu akoma dowrade na se odi wo ho eto din so a obenya nkwaje ama okra amen enu ne hia ade ba ko hia woni pa brabom aye salvation nkwaje nkwatenti de obemu wadi nanso unyini te se den a obewu awu akire no nkwa na wo ne hia anwumre ye kan forma Jesus se eniema mienu wei ana Awurade hwehwe firi ho se obedo no Awurade wodi wakoma bedo no odo Awurade a oye Awurade apede yes odo Awurade a wodi nidie ma Awurade Jesus odo Awurade a wo sore no odo Awurade a wodi wo kra ba fode ma no se odo Awurade a twa wo firi bone ho onko wo kire mumuyo on fansan ka bone on me bone israel woni pa wonyira adeboyefo gira na won tra 24 tradia won tira Awurade asa awiare na do what is it be say to banta do ye nyira be wiye na adeboyefo afade bible say be yira so original na so bompa ba bia wo bia ya bo Awurade nyankopon pa so enanyumrai Awurade dini mutumi no anumra anyo free yadiyam anyo free nimkwasya anyo free owo anyo free mania the name of the Lord shall save you from of your papa let the name of the Lord save somebody. Let the name of the Lord deliver somebody. Let it save somebody in the name of Jesus. Libra Satea. Let the name of the Lord save you. Let the name protect you. Wherever you go, wherever you go, the name shall save you. The name shall protect you. Everybody did know.
There is only one name. There is no other name. The Lord saves those who knows his name, who trust in his name. Yes. Nahum chapter 1 verse 7. Or say, the Lord is good, a stronghold in times of trouble. Na waya bandende waya gwanko sebia Jesus ahohia brem wo se na wona wonim ne din no obeji won wonim awurade din so wonim Yesu din baabi a wakontina Jesus ani baabi a wakontina ani ade bia kosola Yesu din awurade nyo onyo Psalm 54 verse 1 o se awurade fa odin so jeme na fa to me so di awurade fa odi so di me awurade fa odi so di me so that trust in his name omo ji awurade di di woni mo awurade di a minim di akoso ana minim di ata ho shi Psalm 3 verse 1 say awurade we say dem a ho ye hia fo Jesus wona sori tia me do so bi na so wo wade wona me ho chem ene me tipejafo yes Jesus sadama wo ya fo asino ya bura ni pa ya bo last prayer mo de mere ya bo pa ya ka tebra de se awade fa odi so teme anyumre fa odi so teme teme free yariam Jesus Jimmy Freddy Mugracia, Jimmy Free Camp, Jimmy Free Bonnie, and then you're right. I want to tell this one. Jimmy Free my purpose. We are so devil. Let somebody pray. Let him pray. Let him pray. Let him pray.
In the name of Jesus. My God. My God. What now do you know? What now do you know? What now do you trust? In the name of Jesus. What now do you trust? What now do you know? To God with power. My God. Maria Brasata. My God, Rodinho, the name of the Lord, Rodinho, baby, I was sure baby, I want to be a Kosubia, and your brother Kosubia, Rodinho, 1 hour never did, 1 hour dinner, 2 dinners, 1 hour bonnet dinner, what you want through a name, because they know his name. Because they know his name. If you know the name of the Lord, if you know the name of the Lord, he shall save you, protect you today. In the name of Jesus. Yes. Hey. Hey. Those who trust in his name. Bible so people to tow and check. If you trust in that name, so they won't put in this one. Already I shall say, or do over 20 dinners. This is God's expectation, that you trust in his name. A binum domura sebinum upon co and a tiasianam. A bifra tigare and the Antoine. But yes. They didn't want to stand in the sun. And you may have so yes, you did. And no qua a different from the baby. David is here ready for this with Jimmy. Now for 2 minutes. A dimas and mammy. And you may. I dear be a cost of a minimum. Already found it did 2 minutes. And you free. On so you free Sijadio. And you free a cup. And you free Ariam. And you free him Gracium. And you free a rope. And you free Mania. And you free Bonim. Yes, you did. A radiant fossil. No one knew. Now a dinner to me. David say, Safa Sakwas ne Dimas and Mam. Tinana was so can some travelers one say, who said them who here for the door so far. When I saw it, Yabby doors to pronounce a word a day. When they may watch him, and they to pay for. So you resent anymore. And follow Doma better on Sabanshia. Send it to be ready with Yamo. And you may ready to be a summer. And you may ready you will be. When you will be free, Ariel. And you may ready you will be. And free a woman. And ready you will be flat town function. Kaba Shaka. Karabo Shaka. We know only one name. Only one name. Shatayaka. Malia Bras Kabaya. Ababa Sibre. Yes, Lord. Yes, Lord. Baba Baba Kamba Garabasu. Kolobo Shata.
Makababa Shitayata. Babia Utia Babia. The power behind the name. The power in the name is getting into your spirit. It didn't to me so be area. It didn't to me no. And Peter will be. There is power in the name of Jesus. I am Fujina be Tomoko. A 2 Fujina be Tomoko. Now, so yes, you did it. It shall endure forever. From generation to generations. It's eternal name. It's a glorious name. It's a wonderful name. Powerful name. Miraculous name. And you never hear fire. We also did it. Oda wo one paso. Oda yadiam paso. Yes, you know. Ya bani ya bompa yo baby. Na mhwe. Said the enkofu bi si atwiwi. Omo twiwi pa na why addicted to drugs. And I'm say, ya mompa ma safo we. Safo we nso awurade hwe omo do. Omo hia ma awurade. Afrumu ba no mu hi ema awurade ana ya sha sha ya bompa ya ma wo mu a se wo kodu baby na ma wo life are useless akwesa asem faso ni usu abrabo mu a Jesus sadi we wura okra mu a sadi we wura ho Jesus ebe tu sadie na firi ho enumre be yi paye say you ba say you ku say you nia say you busu ne bi wo ko wura te bia bi yes you did it to me and wura ne kram in the name of Jesus Christ ya pass ya fa call abos ne no bompa de nyankopon area free ho ne se ya bedo no ya de akoma ne ya kra ne nipadua ne ya dwene ne ya hoden na fe ya de ho ato ne din ne so ya de ho to ne din ne so a edi ne to mi wom na enne anwumre ebia na ebia obabi anawo ana obusuani bi nsema mebubosi no akogina sa agina bia no there is power in that name o friend no go bompai number no hello Ami yan kasa. Hello. Low volume ni kakra. Low volume ni kakra. One 7 moment radio na but me no aye fa no say wadwuma 7 wo fa yade a wo yare anwumre ba bia wo bia ye boy Yesu di ne go so Jesus so wo Yesu di mo shabre se safo on fa ne sanka wadwuma no on fa ne sanka wabrabo ba bia wo fa da bia ye do transport of contact awurade a wo di sare wo so empega no free yade empa bia oda so ewe Yesu name amen obetimi ewuram hello yes I didn't baby I'll cast free okay low volume sorry no I believe do that okay papa okay. God bless you. God bless you. Yes, Mate. God bless you. Radidin to abraboso. Na inshira mara so Yesu dim. Amen. Amen. God bless you.
Hello. Hello. Good. Hello. Hello. Low volume. Hello. Hello. Low volume. Kakramai. Why? Oh. Oba na wa low volume kakra. Ya hwe TV no begitum se wo TV no ho hwe. Enti o hwe TV na obete kasa na ye kasa na wa low volume na man. Na atimi am ya te kasa no. Ye hu kwa be fa so be bompae. Unya enya enka unsanya nka number na ahan studio number na 0200603602. Hello. Good evening. Pacho lo way ni kakra. Awurade me pagya wa funa ba wanim. Osidru ba bia de obedie kura ne ho ayeden. Na so awurade wona ofa nipa firim futrum. Na mana ni monyam adwatena so. Obetimi asesa brabo. Obetimi asesa ne sebre. Obetimi asesa na setra. Yesu dimo. Tino nsaka no. Amen. Na asesa ne mama no Yesu denti. Amen. Awurade nka ho. Hello. Ojo so piniana. Yan kasa udini baby akasa free. Hello. Udini baby akasa free. Me kasa free ni ba. Udini. Me kasa free ni ba. Ya fra o say. Me kasa free ni ba. Kasa, ode kasa yete wonka. Ba so me dindi abena. Abena yan kasa. Abena. Yan kasa, de na pese bo won pa numre. Ba so me masa. O say. Me masa. Awurade mfa ne nsanka wadwuma. Oya de ye ne awurade. Wona de asen wo ye de. Anwumere wadwuma bi asai. Awurade mfa ne nsanka. Amen. No nane adwuma nani me nhira mara so. Ewo Yesu de mo. Amen. Good. Hello. 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 Hello, ya to nka udini baby akasa free. Hello. Mama kasa ya to nka. Kasa. Oh. Ni pare ya to nka kasa. Ah, yetio kasa. Mo friend on. Ya na etim nka pa. Ana o friend so ahwe TV ne so. Wo betie de America. Ha nti e ba sa betimi aboan. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Hello. Ya to nka kasa. Udini baby akasa free. But I'm kasa free ko. Ya fami Jennifer. Okay. Enyumre. Me pesa me no mo stop na kasa. Yan kasa. Mpacha te. Me say yan kasa. Hello. Mame, me to nka kasa. Okay. Daddy, me ba tian ko nchira. Amen. Onye okasi pa. Amen. Na me ba tian pe mobile money e be nya mama no. Screen so 0247 812428. Yeah, screen is benya screen is why. Oh, screen is above screen so. Hello. Hello. Urama yebefa. Urama yebefa. Hello. Good evening, mommy. Udini baby akasa free. But family free. Yeah, yan kasa. But because you say you want to power. And it's because me class to the doctor. I say this kana mama me about me now. Now the time. Awurade ye pagya wafuna e ba wanim. Jesus. Baby a wo hwe sika free. Jesus. De wo so de ba. Awurade fa udini so. Jesus.
na kasa to na braboso baby obi afon sakano in the name of Jesus na onti mu ya papa nso wani monyam wo Yesu dim amen amen good uru ma be fawo good your time na so o person ofre me a obetimi afre me number no 0247 812428 0247 812428 na epese ka kire ose time bia be free bia sesia de menfrɛ ma ho se nipa no bebre frɛ me number no sesia de ofre number na me o studio ye pon anu afrɛ ne no akasa ukura da bia free no me ensan kosi no nan ye wo ha kosia da bia e free anadwudum yenu ekosi ahomache no me ensa ye the fire all night ne bebro na ye pese ka kire ose dwumade awurade afa so ebuo nipa bebre pa na breakthrough so nipa bebre nya no ehye nyankopon ani monyam ne ma awurade egusu a wo ye no edo so pa de waso yasene edusa heba mission capsules omo otakoma okru go filling station ho na edusa wo go filling station ho na edusa wo opese woni edusa kasa obetimi afre number yi 0500 110 115 0500 110 115 0557 009824 0557 009825 ofre sa number ya bunya du saheba problem bia ye sunsun famu ade problem bia wo e wo nipaduam e free ti ekosi wo nase fredu saheba na me ka kire o se eduro no enye duro keke enyankopo tumi edi akire dos nema eduro no so ye nso edos ofra obefa so na awurade nso enam saa eduro no so ama ohu ato yeda wona utinchi machines ne ma yenyina ase eda junior awurade nhira no Amos keyboardist sister Gloria ne Shofmo Francis Elder Charles Opoku okuada bia for fide no to ya da bia kuma wood munye nhira pa awurade ntine ne mu nkyerem Yesu dim amen Amen senina se no berenaria Jesus